Hello pajba kumnu pilong pajba hagani video ngani thoibi kumnu pila ban kamai bisa na Leadsark phangata ngani thoibi hagani video bon ha kibru ki la kamai lai phone san phojar hapo chipnai telada phiro ko ban kamai bisa danga smartphone jongpi to use aga internet bar social media ban kamai chipnai lai phone san phojar ta any video ipi hagani video ngani thoibi full details pang Leadsark ayu important ladanga ingi join inu course ba besa phangata rongani thoibi te lada pikwa aban tip pangalit se kumnungi la aban kamai bisa te inunu courses don te ladangi chime kada course benefit yo ngin yo lada pikwa aban tip lada pi interest ban tip te hagani video ngani toy pi full details pangania lit se dapat ba chwa ban snang gana video ngako aban ong pi ba lada pikwa aban join de ngam don link re ban sen pi namar nga ong pi ba ngam tre re halit se nga chukwa aban persyo thoi pi nga tre hawi company te lada pikwa aban chna video chpangata to nga la ban chna video chpangata ang bahagani video specially nga chna igdi bro ba comment ha video jonga ki ong chna video chpang lisek te ba ta nga chna ni video telada pi interest ban kamai bisa ta ni video best by pi marakni video nga ni thoi pi jong khasi te chwa ban chna ni video ba lada pi new hagani channel jonga subscribe hagani channel click your bell icon te pila ban share hagani video ipolok jong pi ro te mentangan record hagani mobile screen jonga dengan persyo thoi bi kumnu pila ban kamai bisa na lisek live phone san phojar hapo chi banai te hello pajba I hope you gani screen jonga te hagni video ngani thui bi kumnu pi kama ala ban kamai bisa na Leadsark te halit se kumnu ngi la ban le gani online business phangata ngani thui bi hagni video coba ban serang ngani video ngakwa ban ong pi pajba ani day channel jonga tag Bittu menta la don saus pa pra phonde subscriber but chispa kan rutli video ngala upload te bon hai video ngala upload jong khasiro pila ban check ada pi ko ban tips phang YouTube te pa ini video kumno ban create YouTube channel kumno ban upload YouTube video kumno ban sa thumbnail kumno ban mai sana YouTube pangtaro ngala ngapati bi feed ni Canva kumno ban edit video edit photo edit design ban sa poster ngala personal thoi bi Canva te phila ban check egani channel jongaro dalada pi ko ban mai bisa without investment phila ban check ini video te ini days of new update jong YouTube de ni de pangguluro telada pi kwa pila ban chagi ni ro ma te mentangan personal thoi pi kumno pila ban kumai bisa nani na Leadsark te ba pa online business te pa ini lada pi pa ya gani video hado last lada pi pa ya gani video hado last ngan pon IP gada tips hata tips ngani thoi pi kumno phin kamai live phone san phojar hado last lada pi skip ya video te lada pimpa ya video chupor di te jingjari pi tanga ong pi mentahi nga ong pi lai skip ra ya kane video lada de video ar phone ar san minute ro lai skip ra pa ya video lada pi pa te yo jing mentai pi nong te pa ya kane video lada pi ku aban kamai ar pho ne lai phone san pho jar chi banai lada pi ku aban kamai lai pho jar to 50,000 dengan pesno thoi pi hani ha video hala section te chwa ban tip ya gara last section ro pidon kam ban tip seperti ngat bon hi tips ngan tip ipi ni video ta lai skip rema ta mentangan sedang gani how does affiliate marketing work basically pajba ani Leadsark a day away company ta ngitre kum kenja affiliate ngitre hani company mut ngitre hani company by ban sell egi product jong kina iki courses data courses ro yo jing menta yo ban purchase jaga courses pangata ro ngani thoibi bo pai how does affiliate marketing work number 1 you select your affiliate program mod phi don kam ban select yaga affiliate program jong pi affiliate program mod lada phi join halit se grow long hamila tak ro bon company ani days pang lit se am suppose pi la de member jong ania lit seng pila I bisa pila purchase courses pila join temda pila de u member jong ania affiliate program hani ha lit sek ma lada lada pila ade member jong affiliate program halit sek the pila aban promote the courses but you promote your unique affiliate link to get sales mod pi promote ya affiliate link jong pi prolog jong pi de chwa ban promote ya link ro pi don kam ban persyo tho I prolog jong pm lada pi send ni link jong pi prolog jong pi de prolog jong pi ro kin kli pi oi ba balai pi send ga ni link inga de pin nong o pila aban join hatu link de la aban register la pi ko aban kamai bisa mde la da pi ong kumta ikibro kim join de ta don kam ban persyo tho gi em te ata de wi tips nga ko aban ong pi pi don kam ha ban persyo tho ikibro bo ko aban tre
Then you promote your unique affiliate link to get sales. Okay. Then number three, pin your commission. Fine. Number one, pidon kam ban man member jongania new company ro pidon kam ban man member affiliate program jongata company pila ade te pidon kam ban promote yagat ni link jong pi blog jong pi ne new bro ro pi promote igi persyo to igi telada ki purchase yagata courses ne yagata product te pin yo yagani commission. I hope pila so to how does affiliate marketing work ngala persyo to ipi. Next, why affiliate marketing? Ini klet ban IOG temlelera why affiliate marketing bale affiliate marketing am dapat ngitre affiliate marketing namar affiliate marketing work from anywhere mode tetapi don che ro pila abante hani affiliate marketing bhai ta ngitre yagani affiliate marketing flexibility of time mode pai ba pila abante anytime menta nga chong ani ngala abante tre menta ro ngala abante morning ro ngala abante 10 o'clock 11 o'clock ro ngala abante temut flexibility of time anytime pila abante hani ha affiliate marketing no product mode hani ha company Leadsark pim dere ban promote yagi do product pidon ka ban promote yagi courses ma data ka thani no product low cost investment low cost investments mun lada pi buy we courses o ata cost day low mdere ar pho life pho so pho jar day tang ar jas life pa ne ar jas so pa ta day barit do day tang ar jar life pa andru pho te low cost investment li minimum risk don't risk ba pit ai tang arja la spa rai ru phone ka ban join terela pi join pila ban lon itu skill you kan ai ngan so tho pi mo slowly te it bhai ta ki ong don't risk le ban join ni lead sek bale don't risk nama pi ai tang arja la spa ru phau ban join la biang don't kam choban ai bisaro te ta do minimum risk don't risk huge earning pila aban kamai bisa chibon bona ki bro la kamai don ni meglia don ni kasiro la kamai chipone ar polak don bola kamai temun huge earning pi ai bisa tang katni te pila aban kamai katni sioto pi ai bisa tang katni ban join te pila aban kamai bisa katni tamut huge earning you are your own boss pide way boss lada pitre hani lada pide affiliate marketing na pide way boss ma mdonde bro bo ong pi ai ba kilek tre mdonde bo ong pi mengaro nga at nga tre affiliate marketing mentam mdonde bro bo ong inga ai ba balai pim tre balai pi thia balai pi chongkai mdonde bro bo ong namar ngi de way boss em la de ngi ai bisa ban join te ni de la de business jong ngi teledang iko ban tringin tre munu bo ong ngi khi tre ne dangi ko bisa ngin tre em tada you are your own boss tepa ini lada pi la aban le affiliate marketing successfully pi la aban kamai bisa online so to lada pi la aban le affiliate marketing successfully pi la aban kamai bisa online the chua ban tip ya kata affiliate marketing chua ban man successful hani ha affiliate marketing fi don kam ban tip yigini main skill Jonto learn and learn. Pidon kamban read learn pidon kamban. Tipai number one. Kumnu ban promote yagi product pidon kamban tipai ba. Kumnu ban promote yagi product. Pi ini number one. Kumnu ban promote yagi product pidon kamban tip. Number one. Number two. Kumnu ban generate leads. Kumnu ban generate yaga leads. Pangataro pidon kamban tip. Da pim tip lelere ka company kan pen tip and lead mood pa menta nga de we audience ma te menta lada nga ko apan invite pp de leads jonga ibro ini nu bro ba pi text ba pi message da ba ki text pi whatsapp na Instagram na Facebook ita ibro de leads jong pi leads ma pi don kam ban convert ye kita leads jong pi chigi sales pa halat kumno ban close ga sales kumno ban close sales mon pai menta suppose pi invite nga de ulit jong pm pi invite nga ta pila pan syo tho nga no tem penta I duty jong pi ban pon close nga ban pon close nga ban purchase jaga ni courses jong pi ta do ban kumno ban close sales ang pamantam pim tip le telada pi loan lada pi ai bisa ban join the loan ni gini skill te easily pi la ban tip gini main three skill kumno ban promote ni product kumno ban generate lead kumno ban kren bat ki lead ate kumnu ban close sales ini de sau tili point banga IP bo important ha lada pi ko aban long successful affiliate marketer I hope pa ba
la pila snyo tho telada pi kwa ban lon igni skill ka company kan persnyo thoi pi kumno ban lon igni skill chakmat ngan persnyo thoi ma to where to learn te menta pi ngala persnyo thoi pi don kam ban lon igni skill kumno ban promote igi product ini bon hano te hai pi la ban lon igi social media pin pa ha youtube pin le ha youtube ban lon igni skill mla ra pa ba ha youtube bon ha kanja video pim tip so nu video ba best an mala da pi klik hani video ro best ni ro best ni ro best ni ro best tela da pi pa itu video ro kim ai re pi 100% knowledge tang 20% ki ai knowledge pi ban yo views ban kamai sana youtube tang itai Namun ladapi use jaga social media kom YouTube, Facebook, Instagram ladapi use ban lon ni skill. Namun lada suppose affiliate marketing video kam ban tip tang chip na kan bumper which is them. Namar hani ha social media pun ha kenja courses yura wadon free. Hoi ngatip bon ha ini video don chang affiliate marketing bon ki bro ki seninga pa nang ba ngila ban lon ini affiliate marketing free ne. Tang ba lada pi pa yak da video kat nu person pila ban sio to. Kin pun sio to pi affiliate marketing mun ita ta ha affiliate marketing idon kaman le kumning ngila ban so google lo tang ba ni main point ya mi main pen ngidon kam ban tip kumno ban generally kumno ban communicate bat ki lead ate kumno ban yo sales kumno ban close ga sale ita de main em dang bai te ita mdon dai ba pun sio tho ipi hani ha social media platform te bhai jang o mp rada pi kwa ban lon ni skill lai bet re ban ve se ga por jong pi ban le ha youtube te ban lon ni skill wa te pa ini investing in yourself is the best investment you can make lada pi invest le jong ata investment ba best bahagi life jong pi bele nga ong pi namat pa ba manta dewe company tangala ajon hani company ngala ajon yan te bele nga join hada company na mar ngala tip yo jing mutoy data company ngala ban kamay bisa ngala tip ha ita nga ay bisa da bisa jongi ita investing in yourself is the best investment you can make lada pi invest le jong ata the best investment ha life jong pi te pa ba chua ban join inu company ro chua ban join inu company la ti bor hai company te suppose la da pi kwa ban join ni list segment ta te pi don kam ban thing no jong la da nga join ni list seg kat nu nga la ban kamai sa ye dream jonga ye vision jonga la da nga join ki la da nga join ni list seg nga la da em ban irap gi team jonga nga la ban em ban communicate halaga team jonga pi thing chong marwe the thing la da pi la te ni banga ang if investing in yourself is the best investment you can make ani improve ya ga ni ro lada pi invest daga bisa jong pi te pila ban proof ya gani bale nga ang if investing in yourself is the best investment you can make bale nga ang pi pa hangaro bon ha ki bro ki calling te ki ong nga oi ba ngaro ko ban join te haden ki ong nga oi ba ai bisa de pm sulang da den la nga yo bisa dengan ai back ipi ata kumnu pa ba hawa utaw bro ko aban tre jang pa upai bisa nga ban join ata mut utaw bro tres mo ai bisa re jong pa ita bale mo ai mar ko ahira ban tre chuko aban pulut ya bisa jong ni jang tho chuko aban pulut ya bisa jong ni mar ula aktif ladang i join hani company ngi la ban kamai bisa ngi la ban lon ni skill pon ja hangi la ban tip tang ba utaw bro la hira ban ai bisa da pocket money jongo Baita kumita bro pila ban skibiki ibro ba ai bisa na pocket money jongki ibro ba ong ipi oi ba irap lang irap spark pa pila ban irap tang ba unu bro ba ong ipi ngakwa ban join ngan kwa ban ai daga bisa jong ngai ban join uta bro ba best ba pila ban in ba uta bro rama investing in yourself is the best investment you can make the hey new company ba best ha ban tray yagani affiliate marketing ban kamai bisa live phone na san phone hajar ha possible na lead sek Beling ang pilit sek namar alit sek hawaj don hijing disadvantage jong ani lit sek ro ngan persyo tho pi halas man ngaro pat join na yagani lit sek ta disadvantage pani thoi pi halas video tapi pat phama te lit sek kamai bisa na lit sek in 2023 but 2024 by it lit sek ani lisek menta ka ani lisek ka poi hani ha po market arjar arpo por corona ubnai bondro ubnai june 2020 ani lisek ka poi ha market menta ha lisek la don prapu ar
hajar plus affiliate team tang banang duna ba ini ani company tang prapo ar hajar ino te menta ani company la ade kanus nem ar hajar ar po ar play menta la ade license nem te menta kan long source nem ramo te hani list check don chi ar sautli ki courses bodon lada pi kwa ban don ni kata courses te kali se menta ar full like crore kala distribute ega bisa jongki igi bro battery affiliate marketing kreatif ar pulai crore kala distribute yani ani let's say kala certified by ISO mod Indian Service Organization kala kala don yagni certificate mod kala mod umdere fake jonto umdere fake memang la don yagni ISO certificate ani company kala sim contract jonto ini ditsek de educational hub balenga ong pi de educational hub namar ka IP skill ka IP knowledge ban tip lada pi join hani company pila ban kamai bisa pila ban loan skill pila ban loan igru trending skill kan pasyo to pi hani ha ditsek paitang ong pi ni ditsek de educational hub Tehania Leadsark 3.0 don't lightly ki package don't lightly ki package ma number 1 day Leadsark live number 2 day leads art standard number 1 number 3 day leads arts pro ini ki lightly ki courses don hani ha leads arts light ro don ki way trending skill hani leads arts standard ro don ki way trending skill depte hani leads arts pro ro don way trending skill ngapni ipi mentapat suppose lada pikwa bon join gani leads arts light lada pi join gani leads art light pidon kampan ai arja light pa andru pro arja light pa andru pro pidon kampan invest bon join gani leads arts light Ladapi invite way bro pinyo khandrus pa commission ladapi sell gani courses di prolog jong pi pinyo khandrus pa commission ma te you use skill piyo pitip pangani organic lead generation kumno pila ban generate jaga lead then ida social media changata kin personal thoi biani organic lead generation pila ban tips pang Instagram marketing kumno ban marketing ha Instagram kumno ban boost jaga profile jongi kumno ban boost jaga reel jongi kin personal thoi pi pang YouTube channel SEO lada video YouTube lada pi ban tips pang YouTube ta pila ban tips pang SEO ha po YouTube ro the art of selling kumnu ban sell the art of selling kumnu pila ban sell ga courses ngalang PM ken pensyo thoi pi ha company te ini Halits arts light in pensyo thoi pi gani saudili courses down so atli ngam katam best re da ngam ai rama hani hal leads are standard leads are standard pa ba kin panti pi choyo kin panti pi gani personal branding kin panti pi ga canva magic leads arts affiliate sell kumnu pilaban le affiliate sell leads arts kumnu pilaban kamai bisa chibon kumnu pilaban sell ga courses kin hikai pi hani ha leads are standard pilaban tips pa social media pang video rockstar organic lead kumnu pilaban generate organic lead pangata kin posyo thoi pi te ni de skill way ar lai sau san ro ni den rutli ki skill ba pensyo thoi pi nia leads are standard telada pi kwa banjon nya ni leads are standard pi dan kamban ai so jar chis pa lai phyo telada pin wa way bro pin yo ar jar pras pa nang commission way bro don passive income na don tang active income ma I hope pila tips pani leads are standard mentang aku ban tip pen sio thoi bi pani leads arts pro leads arts pro ro besi tang ba duna ba commission pai ban ma ka ai tang 75% commission am ta ba ta duna ba commission mo halada pi join ya ni leads arts pro pin pi tips pani digital marketing in advanced Instagram marketing, affiliate marketing training, communication mastery, brand data science, but affiliate marketing mastery. Sepangai ini kin pensio thoi pi hani ha. Let's ask pro don hi tang banga chu choose regeni don don khat we ne khat atli ki courses ba ki pensio thoi pi hani ha. Let's ask pro. Suppose lada pi join gani let's ask pro pi don kam ban I pro jar lada pi sell gani let's ask pro ki prolog jong pi ta pinyo nya hoja lais padang ka away bro tapi invite arong bro tapi nyinyo khat so hojar ndos pa nang ka mo I hope ba pila so tho halits as don ini lightly ki courses every day let's as light every day let as standard every day let as pro
ladapi suppose ladapi join gani Leadsark Pro tapi sell you new Leadsark Lite tapi pinyo kanyo spa nangka kumtai ladapi join you Leadsark standard ladapi sell gani gani Leadsark standard tapi pinyo arjan rus pa nangka kumta ka ong kembes rabat ba ki ong kumta mo mentangan persyo thoi pi kumno pila ban kemai lai 4,250,000 hapo chibnai pai ba Lada nga ong pi menta nga lapon snyo to ipi full details pang leads asam pila snyo to the commission no duna ba pimyo passive income re pio tang direct income te itu tim jong pi lada pin ba ikiro pimyo jing muntoi chu de ki bele namar myo passive income re pai nga ong pi lada pi 3 hamilar tek ka ai passive income ka ai direct income pai nga pasyo thoi pi ma uni de 1,000 chis pa lai phyo te phin yo kanu arja pras pa ma lada pi in wai away bro tang ba hamila trek lada pinjo nyu new so ja chispa lai po pinyo lai hajar dengka pinyo lada pinjo nyu so ja chispa lai po lai hajar de tang direct income data lai hajar so spa dengka pinyo passive income so to passive income mod itu log jong pi lada ki invite gi pelog jong ki ata de passive income temut lada pitre hamila trek lada pinjo new so ja chispa lai po pinyo lai hajar dengka active income lada pi sell ye du courses the passive income pinyo saus panangka la dai dai tim jong pikin sell gani courses the pinyo kanu saus panangka I hope pilas nyo to elada pi ko aban kamai lai pho to 50,000 abo chim nai ba pidon kam ban tip lai tli evi pidon kam ban tip kumnu ban general yegi lead de pila ban yo agata lead ta vi pidon kam ban tip number 2 pidon kam ban tip kumnu ban communicate bat ki lead jong pi kumnu ban kren bat ki kumnu ban build relationship jong pi bat ita lead pidon kam ban tip the number 3 pidon kam ban tip kumnu ban close aga sales lada pi tip yegani lai tli the mod de tang lai phojar ne san phojar po sip dai pila ban kamai 6 lakh ro po chitio mo I hope pilas nyo to ini letili skill important ba telada piku aban tip pila ban join yagani lead sek tang ba kalit sek best ba re don bon ha kinja negative point ani mar kamai passive income re no duna ba ai tang 75% commission tang ba lala pitre hamila trek ka ai pi kandai po pra percent commission tang ba halit sek ka ai pi tang 75% commission ta bhai tang asum best le ta bhai tang am join yagani company telada piku aban join pila ban le hai tu polok jong pi le da ki tre te pila ban pan link de ki ban join ma tang ba ngam join ne tela da pi ko ban join hali hani ha milo tag tang ai link pi description pi join ha milo tag la da pim tip pi messaging ngan pusnyo toy pi I hope bai ba pila asnyo tho ala pusnyo toy pi chpani leads as full detail ngala pusnyo toy pi te ai tai da nga ko blai chibon te bai ba I hope pila asnyo tho kumnu ngi la ban kamai bisa na li sing ngala pusnyo toy pi hani video ate yu courses badon hani alis as ngala perso thoi bi ngala perso thoi bi gari negative point but positive point jong lead sek pangataro ngala perso thoi bi tel da pin new ni channel jonga subscribe ni channel jonga la da pi kwa more information pila ban comment tel da pi kwa ban chna video panga yu pila ban comment ngan chna video bi pangata te chwa ban kun ko de gani video ba like share subscribe gani channel jonga te time tas ngi ba bless you